darang district longson pin eviction claim hala dakta gazette notification abi pin sedak eviction claim lo disi youth front tum ren sita mekaning ye bangke lada ke hijack kondet pusipu hijack jelo wangoi nangli tuma pisinel tum ka doka beta tu organization atom fan hapet pen eviction populam chanang chitigat pen pini nikan sita ka pleng ni kita pinir ni sita melo bang solam chaga bangke kanelang roi luko PGR VGR kachesong asongja potum pen manja hithialong sodak pen kachesong pong PGR VGR la pen Karbi khe pharman kachesong pi asongja potum pen manja hithialong ingdeng crazy ke chok kachesong pong lason sei MLA Dorsing Ronghang pen ki pudun achu kachesoi sendela lekachi I kachesong atum ke aphu heno ani hu kachi rilo Anparta Karbi along Thomas Council EM Surja Rongphar social media long kipudun sendela lek kachi ikra Karbi atum virdetta Karbi ke virve lahai kaduka vialam panungkuk si PGR VGR la pen Karbi ke pharman kachesong ington pon pilang niphai ingkora ka thompen ingkora phli ninia pharman PGR VGR la pen Karbi ke pharman phongkrei si ke chok manja hithialong song dhormo partialam chipu pepin pen kachesong pon Pinpur dame Karbi Thomas Council kachariat tu malam chagateng pen ningkani si pleng eta phita eviction thekthedet claim credit ke political party ali aphan ke pathia joini lopusi litson rong phar pen lamthe chipaklang an parta kachesong along kidona kesi atum ke ahog kes ikali pupen chenglok kachesong songja potma phan mime hinuno nang karbok dun pen an party kachesong along RD le nang pidun non pusi khorsing teron pen pherang ke thengno lamthe chipaklang pon Athei Karbi Thomas Council long arpuke dotum ke eviction je phan aning ke hang hidera joksi nonon ta kache song asongja potum pen nanga chingwai je phan aning hang hidet loputa ningche pon si nang pleng et lonon tamen non anta Karbi tum hai helang ningkan si nang pleng et lotan non anta Karbi tum jok jelang laben Karbi tum katherak nang kang tinga tu si gedona lang kosi Karbi kache song Karbi amai la pen arong prek jam acha tai long la puson ai hir dosak dos che song de ben labang so ni dia farman habar tina hitia long ke dan kache song ke long kris nang pleng lo kasi labangai afrikali non anta tim Karbi long kacharia tum ke kem nang yetum la pen kar jab nai tum ar jab jidet kem kidet to sipni tum che song nang kok ko mane parti ban ke lang selet mane BJP ya congress e Chelsea ya congress AFCC ban ke lang selet pulam keri nili tum ke Karbi long le bang rai nang pola pen jok na po hala so Karbi long le ke rai thek thedet ke jok jidet por bang sipni tum dak na che song nang kok lo la pen an par bang de ili tum non dak la PGR long eviction ke claim de geli la so eviction ke claim ke la ke ning hang de pini dak claim ul pini sub judice pubam da sub judice kona loge de uttor bor bilong da sub judice kali ke tang de pini uttor bor bilong people claim de pini sub judice puda high court pen ke hem eviction claim ri thabs ningje chotang hem eviction claim ri thabs ningje ton tame alang tum illegal encroachers pusi sarkari borgamora order cancel loge tang de pini Pawan Kumar Rai pini post koson se da hotali so men do bom pini hada illegal encroachers aron re pen ke do pulo pini hada kapre ka ke chitung koson si pini voter so men do bom lo jong si aron re su yatum alang tum birita kang pailo pulo tang te alang tum tender ke kol fencing ki hingji aron re men si ke dolo pulo tang de pini arnia people se da trading license pang dang tham the det lo apod bang si council tum ke claim unji aning hang head report aning hang de pini claim un Karbi tum non anda party ka cepat helok akar bilang pot si pini alang tum arme hang party ale phan bang si pini eviction claim ke la ke political will ani si lightning link pens salawar payment chinglo penang tum ningje solution of bipe na kache social log lo te sorsang tum te chapala king tum te eviction claim ke da ningje na kong lapen hala jak bang solution ke political will hello solution pini ta jong si pini eviction ke claim de political will ka ve joni si pini eviction claim kle political will jong si do tang lo pro tang de pini mata eviction ke claim lo ta political will komala gandi komatno karjabdi pure labangke tim Karbi non government kachari bom tumar lom tang political will ko bi phala pro tang thelasi hala sabasi pini chesong nang konglapen 1963 ningkan jong si Dhoniram rongpia ke high CM kachari hu jong si pini uttor bor bilong ingnar pen hempatong thek High Court 1948 ningkano puthaka High Court pulante Dhoniram rongpia ke high ke do bahau eviction claim high lapen claim un pulte pini Dhoniram hang ke high pola pini claim un eke se alang li claim pura da claim un e pulte claim thek thek pune labang alang li check rong thudak noi hala dai sondo lapen isia bang ke lapen an parda labang so 1963 ningkan council tum penang ana documents ke eviction long kachera block PGR long kachera block pot bak patuet paklang tung te
patulap radapan pamang hulok radapan pamang huke tantap ke bai tap lok abadi somna non ke claim lasi non sochatai besi tim karbing long pen karbing long rok atau kono pada chini lo lake parti kali song kali thorom kali karbiara hiya ben karbia long le phelang karbia che thepot dak kalili kalang lang nanganing jetap nai putap lapu nangkar bok tap incam taho ni hujri taho unikan dige podang punang ningce bangke nang ningce dunigri kacelem kali lasong deng long bang itum ke cat ang deng long tamu itum nam nang koki lapen karbiang bong long isi ke hedung kali putang te isi pur kimo do koki posi labang ke parti claim edoi parti claim di pesame parti ke claim ko men pen karbi hijana mong kacar bok kacip ku bangke elong le phelang kacerai nei por dang nang pang nek choi dang nei putot halo so bangai tum bangai problem ke bangke Darang district longson pini eviction claim. Hala dakta gadget notification of pin sedak eviction claim lo. Pini jong si itu purkimo lang nang pulote karbiang long asam long ke ong dong dim long bangke gadget notification alu choklim le eviction ke claim gali. Hala dak along pin along tak oldest government record. Government record aparim nai kopi make do aparim hala hai kabir tisi alang tum eviction claim darang district lampu. Bahini bang thoba peran damna hadak. Tame hadak tak gadget notification awe si tame hala tak da oldest government record kopi make do hala so patir tisi adak eviction claim lo. Pini dala dakta sub judice puke pubam hadak. Pini high court along case cedan bomnon PGR puthak karbiang long nyosi kupini corruption puthak lopene tuliram long hang ke high ador ke son nai advocate abarim nai pansi council long pacedani tang de pini karbiara hi karbia mana peng pini karbia long le ke jok nei pomen pen pini pipo se adak thang bak be ala na hokeli duni advocate pan pini parjap jidol haladak pipo si hadak pipo si parjap haladak pipo si parjap ronglo ke mechet ad memu chorson sarmu chorson senior advocate pipo si pini sep inut pan rimbet pibet polo pibet bedit ke halapenan parta alu choklim leader potpu karbiang long ta hala so PGR po joini si pini hak komentur ani penta non anta hadake ko portala pipet lo dak bangai si raibet lo hala so ke raibet an par bangta hala so ke raibet an parda iri tum long ta non government record oldest government record mene penang iri tum long dolo ta hala so oldest government record bangke council penda pang dak hai hela pen pang dak de pini white paper on PGR bo hala white paper on PGR long ta tempak lang hai thandak hai hela tum hala dak hala so pat bang si ni tum ke pugang tum mangke eviction ke claim bang por enceta hai ton puto choklo same pini council pen ke claim una kam dipolo claim ke council pen ke claim una kam claim bomlo bisi chesong momlo ke ultimate am de pilo tok dirlo pilo ke batai kola kaching ke chana gelasi mesen me et la pen chesor saing tung de pura pudak thaka karbi sai se posi anu tila karbi at pudo posi la solong mangai tum che thana de alam ke belo posi alang tuma babang matha bo sli ke na dak pen ke nang tum along kape ko dasi ako chesong mon non puthot thang nang ke leji ni phai ke thong la pen ti bangke dena rong bang si tum pado konik po la pen karbi ngo to kono che tang et lo bole da pen kapre ka chesong ang thol sli kon po ate karbi tum kasar lang padu karbi tum ka chesong padu ate elong ni phelang jong si avelo ne karbi tum kona rang ang ding si ka chesong lang non aporan ta posi non la dak bangke parti ke claim tum noi song ke claim tum noi non bangke pinil dak to KSA KSYC analyze ko tame KSA KSYC ko analyze ni chapat he si la pen an parta karbi si phang lang pusi anu tinta pinil dak so ka chesong ang ding mang patir pipon Itum kado bida chini la chuning lo February jeklu pen keroni lo pelangi lo la California ada demonstration dodamo student demonstration la student demonstration api Karbi student association members atumare na so nang lo kala bang so pen api bang ke councilor so atur kita me kala da legal so alam dulu kan alam dulu tidak piniannya ada untuk adalah isi ini akan klaim JP jangan ma pijin tongko tempat dia son dulu nasi laso sit-in demonstration a series ke non piniannya ning kresia nang lelo lapen ke non putot arnia bangke putot ke dia bangke lagi dena rong situ ko nasi laso sit-in demonstration na bangke laki kace parju lapen kace ter karbiar hadapan karbiar long hadapan ini dak manja lapen manja adungaraya rong asor panjang karja semet pe karbiar hadapan la so lama ce parju lo litung non le prang ke kachesong hedung angkung ke dengangi lang lepo la sila bangso kachesong long ke non kace ter pon momlo la si karbiar long adangan dalam lapen non isi kamat hame miadim bang ke lain lo karbiar long autonomous council kacaria bang kuat bang pulo la so case ke thom no writ petition ke thom ki video aso writ petition ke thom ki alam bensi hala so pot do ko posi ta claim no dak lo bolam ta claim no dak lo kuwa claim no pin bolam da kali
nelitum kachini do nate atela writ petition isi ke picheng bangke hala dak bangke puge ko piloma la principal secretary pen eviction order kipi abangke suspension binangi pulo sita lake in respect of 22 petitioners hala 22 petitioners do hala tuma finansi la bang pan ke pen suspension bichaji la pen ke la mangso phi ako writ petition hini ki pitu do thulo hala so writ petition hini ki pialong sita me high court mata chipulo lake supreme court pen order masi dokok standing order dokok apot la principal secretary pen kipia order long nitung thang ki pudunang ya dimave sita hala petitioners atuma phan alang litum ke do along le ke PGR along le kali government westland pu labang so alo representation ka chimingi yelo ka chetana lo yaro along kacit tidam nang yela so apor bang pinai go alam situ kasi hala so teng kan kopi pi ko son son dong ke menela bang ke non jini dong ke mela kita lasi ladak bang ke la ke sub judici matter pu alam det kali sub judici matters pulote kado ka ke ladak ke petitioners ke bangkano madu aprang bang koraini api bang proxy ke api lapen ke api pitu bang ke pula bang paroini ra bang ke bra ke thomdu lasi alang litum haladak do pujong si don faru ke thomra don thong ke bra sir ke ba tum si kes picture pulote pala don suri sira don faru throkra suse dona bangke la bangke eviction ki un edet nang ya di malam we lan par sitame along aprega VGR along sitame du kala huya long bangke ada claim ri puke court pen ke thang ni je la sinili tum sitame court against leke dam dali court kopi ma decision pi hala bangke ke don ni sitame kopi ma hala so ke theklong ateng pulote court bangke non matte la son an nang tir ma eviction claim long li ke nili theklong nili tum theklong le la si council atum council kachari abang ku atum kachari ke chepain ku atum Karbi Anglong council autonomous council pulote Karbi Pencenglok dimasa rengna kadu be lahu Inglong khai sumar pan kerai kom nang dia council pulotang ke Karbi rengna dimasa laso khai sumar tema interest alam sialang itu jasemet ke bang matanai ala konani kona mana pen ke bang tum to Indian citizen pen right dolo ta mene dala so right bang pente ladak Karbi Anglong rat atum right sa bang jasemet pe tinggi sialang itu la bang sipit ke nai lan par sitame non angding la so sit-in demonstration duko kapi sitame Karbi Anglong autonomous council kacharia bang kotum authority atum labang so asong atum ben la kachesong asong atum ben kacing ki kachetan dia pan ang ani ke ang ke plan kasila so cingki we cingki tame cingki tame la sipini labang so kachesong ahong ben council authority teman kachong ngri ke pinwalang litung la so kachesong abang ko atum ben kachesong organization atum ben tasmai KSA la ben ke KSYC and other allies atu pan ke galang litum formal kacing ki ke thani ban formal alu peli asan te de tu nili mata lan par da lada ka sona lam ka pe klangdo aja tum bolo da KSA ka chikrong na KSA ka chikrong KSA pula lang litum man pui dala ahoka abinong KSA tum nang bar noi alang litum nang bar milu kenon jong si nang tum khe farman si karja pasi KSA pulong te gopilama mane political party phali mane particular leader phan farman le karja kali bulute alang litum nang bar milo tapi aja ka tum pulo lada ke nilitum ala ESDC youth front tum ben sita mekaning ye bangke lada ke hijack kondet pusipu hijack jelo wangoi nangli tum apisinel tum kado ka beta dulo ka hijack nang ya lam mati hijack det to go pilo tum faru magelongi suri magelongi kror magelongi lake alama be mati dia lasi alang li tum sigi ceng bulote non ka piju talang li tum piju noi wangoi nangbar noi nangli tum long neli tum kado beta dulo lasi aku ala KSA ta kacikrong chot puludang te gopil hala kacikrong abinong KSA tum mang nangbar noi neli pini la bangso kachesong hong pen kachuning ria bangke alang litu phanta kadu weta nang barno si tuning ri glo lasi Karbi Anglong arat atu mening ci binai bangke labang so pirthia thake nelige ninge lem derlo ninge verlo Karbi Anglong pi along apreke Anglong ga avelu jong hele ridam si ga avelu ki ridam ya dim ga avelu la penke ladak penili tum ke cheklulong pi cheklulong so long leke dam thei hadak le pami klu dam thei li se aso long le 10400
34 square kilometer along Lake Acherai kom ye bang fan ke kaduk ka via Karbi nang Congress along dunoi, ASDC along dunoi, APHLC along dunoi, nang BJP along dunoi, aka break NPP le do, aka break JDU go pima ke do, ule do ta hadak le do ta nang to abang puti na Karbi sita nang barsi non la bang so kachesong along abang ke kado beta bang et nang pok la pendak cirap nang project to nang VGR aputhak rap geter mai bang tendang manja ahithi yang gong pada mebi pon kasi jasa met pera bang ke pininikan sige pleng lo VGR long le long harle populas thang koi arni jasa met pet all organization atom han hapet pen eviction populam chanang chipigat pen pini nikan fita ke pleng le kita pinir ni kita mel bang solam chaga bang ke dan elang roi lokor il tu Karbi khai Karbi hang apan bang ke hang lang plot si tim Karbi ang long bang ke pini dan ni lang alam sila kachesong hang lang bok no tapi aja semet pet bang ke lalu alam itu serang hoi long ni long biar nang jilang pelutang terata siang tong dak mela tu marsi ini emarra tum salang kena kacau toy pina ke mati rara tum kacau toy pelutang terata tum hana manting bang tum hang segini kali juga lang bang lang tum kapin cata malang bang ke ini baca cakap segini ini tu mak laki Karbi ang long arah da pan fi alang tu malam cakap cipi ke harli po polam fi laki ini tu ini dah ini panang hang long lega ninje kali ke kita ni cipi pot pini tema itu alang itu hala PGR long ke do jasa na terki ong dong bang furit ke tu mulu ke tu abut abang abidat nang ko ka pheri pentong tu tema itu alang da si onthi me ka pheri bang ta si lapen Bini BJP government ke lake Hinduism ke pathe party pina posi Karbi ang long la bangso atomo nanga palujik hantong nang tum claim ma high sto phanang ke bersit nang ka PGR aji phanang tum bidigirin hal bang ta jinis segini non la so bang si nili tum bang ke pini songom phang celang pet pen ke bang jilang ari sue jang tum akai mate obikimi tum future ka chechar det apot fit tum ke la ka chesong bang ka lake kon PGR anpar ta Karbi ang long atto kan mudong si komani Karbi hem dong si komanya kengsang asutum nang acerai bor ida do kalau hadat tu ke kachesong mangai tu itu setting lagi lam kini kan lafi nili tum ki puji bang kelal ini kachesong ke lutu deng tok ke lo ing tau nang ji pulutang te Philippine Karbi ang long atum pena bega mapsi PGR bang ke tharle pondek po pulutang te lutu kachesong tang to kapre ke kan Manja pen Momita Timupi report Northeast Karbi Live.